لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. اجرے نشے حاصل ہولے تاسو ثواب دنے کئے حتی تنفقوا مما تحبون تردش خرچ کئے دا غسینا چخو خوئے تاسو. وما تنفقوا من شيء وآج خرچ کوئے تاسو شاسوی فإن اللہ بھی علیم یقیناً اللہ تعالیٰ پائے پوئے دے. کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل طولا خوراکونا چھ حرام کری دے خلقو دا حلالو بنی اسرائیل لرام الا ما حرم اسرائیل علی نفسه ما سوا دانا شبن کرو یعقوب علیہ السلام بخبل ظالمانے من قبل ان تنزل التورات مخید نازل اولود تورات نام قل فاتوا بالتورات فتلوها تو یا روڑے تورات قلو لا غیلرا ان کنتم صادقین کتاسو رشتنیے. فمن افترى على الله الكذب شاشو تڑل بالله تعالی باندې دروم من بعد ذلك پستدی وضاحتنا فاولئک هم الظالمون ندا کسان پور ظالمان دی. قل صدق الله تو رشتہ ویلی دی اللہ تعالی فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفا تابعداری کوئے دا دین دا ابراہیم علیہ السلام شکل کو بتوحید. وما کان من المشرکین نو دا مشرکان دردلنا. ان اول بیت یقیناً اول کور وضع للناس چجوکڑے شرے دا پار دا خلقو للذی ببکتا خامخا کور دے چپ مکہ کرے مبارکا وحدل للعالمین زید ڈیرو برکتن دے او زید ہدایت دے دپار دخل کو فیہ آیات بینات پائی کی دلونا دا اللہ دا توحید دی اخکار اخکاران. مقام ابراہیم یو داغینا مقام دے ابراہیم علیہ السلام نے. ومن دخلہ کان آمنا اسوک شاید داخل شو ویوا امن والا. وللہ علی الناس حج البیت او خاص اللہ دراشتا پخلق بانے حج دا بیت اللہ من استطاع الیہ سبیلا اپاغشا چی وصلری آغیت دلارین. ومن کفر او شاچ انکارو کو دا حجنا فإن اللہ غنی عن العالمین یقیناً اللہ تعالی بے حاجت لے طول خلقنا. قل یا اہل الکتاب وعدیت کتاب والو لم تکفرون بآیات اللہ ولی کفر کوئے پایتون دا اللہ دا قرآن. واللہ شہید علی ما تعملون واللہ تعالی خبر دے پائے کارون چتاسوی کوئے. قل یا اہل الکتاب وعدیت کتاب والو لم تصدون عن سبیل اللہ ولمن کوئے تاسود اللہ دلارنا. من آمنا غشادر چیمان لریم تبغونها عوجا لٹوئے تاسود غلال لرا کگلیش. وانتم شہداء حادار چتاسو پوئے. وما اللہ بغافل عما تعملون وند اللہ غفلت والا دائے کارون چتاسوی کوئے.
یا ایھا الذین آمنوا ایمان والو ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب خطاب داری اگڑا تاسو دے اوٹلے دائے کساننا چی کتاب ورکڑے شیرے یردوکم بعد ایمانکم کافرین واپس وہ گردی تاسو لرا پس ایمان ساسنا کافران وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ نصرنگے تاسو کفر کول شے اور حال دادے بیانی کی پتا سبانی آیتون دا اللہ وَفِيكُمْ رَسُولٌ اور پتاسو کی سنت دا رسول داغشترے وَمَنْ يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ اور چاچ منگو لیک لککڑے دا اللہ بدین فقد هدي الى صراط مستقيم یقینا ہدایت اکڑے شدتا سید لارتا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ایمان والو یرکو ید اللہ تعالی نا پورا یردا ولا تموتن الا وانتم مسلمون امم رہ تاسو مگر پدا سے حال کی چی اسلام در ان کی ہے واعتصموا بحبل اللہ جميعا منگل اکلکی قید اللہ پر صحبانے بیوزے ولا تفرقوا مجدہ کی قید دیر سینا واذکروا نعمت اللہ علیکم اور یاد کے احسان دا اللہ تعالی بتاسو اذ کنتم اعداء کلچ و ایتاسو دشمنان کو رنے کے فالف بین قلوبکم نجوڑ خراو ساسو دزلونو ترمین فاسبحتم بنعمته اخوانا نشویتاسو پسبو دنعمت داغسر رونا رونا وکنتم على شفا حفرت من النار اوائے تاسو پغاڑا دیو کند دور فانقذکم منها نبچو ساتلے تاسو دائے ورنا کذالک یبین اللہ لکم آیاتے دغسی بیان کی اللہ تاسو دخبل آیتنو لعلکم تحتدون دید پر آئیچ تاسو ہدایت ممائم ولتکم منکم اوی دیستا سنائی اوڈلا یدعون الى الخیر چی دعوت کی خیرتا ویامرون بالمعروف وامر کی خلق تادنے کو کارنو وینہون عن المنکر ومن کی دبت کارننا واولئک هم المفلحون ودا کسانم دیدی پورا کامیاب ولا تكونوا كالذين تفرقوا ومکی گئے دائے کسان پشان چی جدا جدا شول واختلفوا اختلاف شروع کو من بعد ما جاءهم البینات رسدانا اشراغ لودی تواضح حکمنا اولئک لهم عذاب عظیم ودا کسان جدید پر عذاب دلوی یوم تبیض وجوہ پاورش شسپین بشی باز مخنا و تسود وجوہ و تور بشی باز مخنا فاما الذین اسودت وجوہم نا کسان شتورشی مخنا دائیم اکفرتم بعد ایمانکم دی تبو ایلی شائع کفر کرے تاسو پس دی ایمان ساسونا فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون نوسک عذاب پسودائے چتاسو کفر کہو واما الذین ابیضت وجوہم وآکسان چسپن مئی مخون دائیم ففی رحمت اللہ وی بدی بخاص رحمت دا اللہ کے ہم فیہا خالدون دی بپائے کے ہمیشہ تلک آیات اللہ دایتنا دا اللہ تعالی دی نتلوها علیک بالحق بیانو منگا دل را پتاوانی دا حق کارکولو دا پارا وما اللہ یرید ظلما للعالمین
ان غواړي الله تعالی ظلم کول په خلق باندې. وللہ ما فی السماوات وما فی الارض، او خاص په اختیار د الله کی دی اسیزونه شری اسمانونو کی آشیدی ازمکو کی. وإلی اللہ ترجع الامور، او خاص اللہ تعالی گرزول شی ټول کارونه. کنتم خیر امه، یہ تاسو غره ډلا اخرجت للناس، رستری شیئے دا پار دا فیدی دا خلقو. تامرون بالمعروف، حکم بکوئے خلقو تا دنکائے. وتنہونا عن المنکر، ومن بکوئے دا بدینا. وتؤمنون باللہ، ویقین بساتے پا اللہ. ولو آمن اہل الكتاب لکان خیر لهم، نو ایمان روڑو کتاب والا استاسو ایمان پشان دا بغوری دا پار ددیم. منہم المؤمنون، بعضی ددی کتابیان نا مومنان نشترے. واکثرهم الفاسقون، خودیر ددی ندی نافرمان. لن یضروکم الا اذا، اچرے ذرن نشی در کو لیتا سام مگر دخلے بدویل. وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ يُوَلُّوكُمُ الْأَدْبَارَ، او کدی جنگو کی تاؤ سرانو بگردی تاؤ سشاگانی. ثم لا ينصرون، بیا بیس مدد نشی کے دے ددیم. ضربت علیہم الذلت اینما سقفوا، تا پکڑشی دے پریبانے ذلت ہر دے شری مندلشی. الا بحبل من اللہ، مگر کل شراٹنگ کی دی رسید اللہ. وحبل من الناس، اور رسید مومنانو. وباؤوا بغضب من اللہ، واختشیدی پا غضب سرد اللہ طرفنا. وضربت علیہم المسکنہ، اور ٹاپشید پدیمان خواری. ذالک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ، داد دے وجنا شری کفر کو پایتون دا اللہ. وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ، او وجل پیغمبران بغیر دا جرم شرعینا. ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ، ادا پا سبب دی شری نافرمانی کولا او دا حدنا تیروتل گول. لیسو سوام، نئی دا کتابیان برابر پر مخ کی صفاتوں کے. من اہل الکتاب امم، بعضی ذری کتابیان نائے اور ڈلشتر. قائمتن کلک دا اللہ پدین. یتلون آیات اللہ، للی دا اللہ آیتنا. آنا اللیل، بوقات دشپکیوں. وهم یسجدون، اور دی سجدے خاص گئی اللہ لرام. یؤمنون باللہ والیوم الاخر، ایمان لدی پا اللہ و پر رسن. وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، او کم کئی خلق تدنے کے. وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ، او من کئی خلق دبدینا. وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ، او کوشش کی دی پنے کو کارونوں کے. اور آندھی کی دیو بننا پنے کو کارونوں کے. اولئک من الصالحین، او دا کسان دی دنے کام ندیم. وما يفعلوا من خير، عاشقی دی ہر نیکار. فلن یکفروا، شرب محروم نشید آید ثوابنا. واللہ علیم بالمتقین، واللہ تعالی پوئے دے بمتقیان خلقو. ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالهم، یقیننا کسان چی کفر اکڑے اشرے دفع ونکڑی ددینا مالونا ددی. ولا اولادهم اولاد ددی من اللہ شیئا، دا اللہ دا عذاب نہیں شے. واولئک اصحاب النار، اور دا کسان دی اور والا. ہم فیہا خالدون، دی بپائی کے ہمیشہ. مثل ما ينفقون في هذه الحیات الدنیا، حال دائی چی خرچ کی دی جن دنیاوی دا پارا. کمثل ریح، پشاند مثال دسی دے.
فیہا سر پائے کے سخت یخنی اصابت حرث قوم ورسیدہ سیلے فصل دے قوم تا ظلموا انفسهم چ ظلم کری بخبل زانو فہلکتهم تبا کی آئے فصل لرام وما ظلمهم اللہ او ظلم نکڑے پدیبان اللہ ولكن انفسهم یظلمون لیکن دی بخبل زانو ظلم کئیم یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونکم ایمان والو منی سے تاسو دوستانہ درازدار ہے دما سوا خلق استاسنا لا یالونکم خبالا کمے نکی اغی استاسو پا فساد پیدا کولو کے ودو مانتم خوخید آغشے چتاسو تنگویم قد بدت البغضاء من نفواہہم خخکارشویری بغض دائی دخلونا وما تخفی صدورهم اکبر آکینا چپٹئی دی سینیا ہڈے رغٹا قد بینا لکم الآیات یقینا وضاحت کرے منتا استاد دی دنخو ان کنتم تعقلون کتاسو عقل نکارا لے ہاں انتم اولائے تحبونہم خبردار تاسو ایمان والو دا سی خلقے دی سرمین کوئے ولا يحبونكم دی تاثر اسمنا نکیم وتؤمنون بالکتاب کلہ تسوا ایمان لرے پٹول کتابنو وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَكَلَشِدِ تَاثُرَ مَخَامُخْشِدِ وَيْمُنْ ایمان داوڑے وَإِذَا خَلَوْا وَكَلَشِدِ اسْتَاسُنَ جُدَاشِ عَضُّوا عَلَيْكُمُ اللَّنَامِنَ مِنَ الْغَيْظِ چکون لگئی استاسو دوجہ پسرون گتو دوجہ دغسینا قل موتو بغیظکم وایا بسمر شیطاسو سرد غسی استاسونا ان اللہ علیم بذات الصدور یقینا اللہ تعالی علم نری پائے خبرو جبسنوں کی ان تمسسکم حسنۃ تسوہم کورسی تاسا شرط خوشحالی نخفقی دی لرام وَإِن تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُوا بِهَا اکورسی تاسا صبر ستکلیف خوشحالی کی دی بائے وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا خکتاو صبر کو تقوام کولام لا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا نقصان نشی در کو لے تاسلا ددی شلونا حس نقصان ان اللہ بما یعملون محیط یقیناً اللہ پائے ملون شدی کئی راگی رون کرے وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ کلچ سار وقتی روتے تدکور خبلنا تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ تیارول دے مومنان مجاہدان درا مورشی دپار جنگ کولو واللہ سمیع علیم واللہ سوری و پار سپوئے اذ ہمت طائفتان منکم من تفشلا کلچ قصد کو یودوڑل استاسنا چی کمزور تے اخکار کی واللہ ولیہما واللہ مددگار دائی وعلی اللہ فلیتوکل المومنون نخاص پا اللہ دے زان سپاری ایمان والا خلق وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ اور یقیناً مدد کرے تاثر اللہ تعالیٰ پا بدر کے ودا سے آل کی شتاسو کمزوری حالت والا ہے یرک وید اللہ تعالیٰ نام دید پارا شتاسو شکر گزار شے استقول للمؤمنین لن یکفیکم ان یمدکم ربکم بثلاثۃ آلاف من الملائکۃ منزلین کلچی ویل تا ایمان والا ہوتا آئین دا پورتا سلرا چی مدد بو کی تا سرستا سورب پدر زر سرا دا ملائکونا چرا کچھ بکڑے شیر آسمانونا
بلا ان تصبروا وتتقوا ويعطوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم ب5,000 من الملائكة مسومين. ولن ذکافی کصبرو کو تاسو تقوام کولام اور آشی دا کافران تاستا پخپل جوش خروش باندے نو دادا چ مدد بوکی تاس سرستاسو رب کو 15,000 سرا د ملائکو نا چای بزان جوڑا ان کی دپار د جنگ. وما جعله الله الا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر الا من عند الله العزيز الحكيم. نہ دے غزول اللہ تعالی دارا لے گل ملائکو مگر زیر استاز دپارا اور دے پارا چکلکشی سا سونا پا سبب دے ان دے غلبا ورکول مگر دا طرف دا اللہ ندی چھ زور اور حکمتن والے لیقطع طرفا من الذین کفروا او یکبتهم فینقلبوا خائبین. دے پارا چھ ہلاک کی اللہ اور ٹکڑا دا کافرانو یا ذلیل کی دیلران واپس بشدین او میدان. لیس لک من الامر شیء او یتوب علیہم او یعذبهم فانهم ظالمون. نشت تعالی اے نبی دے اختیار دین حس تردی پورے چ اللہ توفیق د توبے ورکی دیلران یا عذاب ورکی دیلرا یقیناً دی ظالمان نیم. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. خاص پہ اختیار دا اللہ کی دیا سیزونا اشری اسمانوں کی سیزونا اشری مکہ کے بخن کی چالچ اغاڑی اور عذاب ورکی چالچ اغاڑی اور اللہ تعالیٰ دے بخنا کون کے رحم کون کے. یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون. ای ایمان والو مخرے مال د سود دچن پدوچن اور یرکوید اللہ تعالیٰ دیر پارا چ بشے دا عذابنا. واتقوا النار التي اعدت للکافرین. زان بچ کے دائے ورنا چ تیار کرے شرے دپار د کافرانو. واطیعوا اللہ والرسول لعلکم ترحمون. خبرہ مانے دا اللہ اور دا رسول دا دیر پارا چ پتاسو رحم اکڑیشی. وسارعوا الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والارض اعدت للمتقين. اور جلتیو کے حاصلولو دا بخششتا ساسو دا رب دا طرفنا اور جنت تاشرائغی فراخی اسمان نوز مکرام تیار کریشر دغای جنت دپا دا متقیانو. الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. آدی متقیان چ خرچ گئی وہ خوشالے کے او بتکلیفوں کے اور تیرون کی ریخ پلے غسے لرا اور معافے کو ان کی ری دخل کو نام اللہ تعالیٰ خوہی آسوک چہسان کئیم. والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب الا اللہ ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. آغم متقیان دی کلچک اوکی او بدکار غٹ یا ظلم کی بخبل زان بانے پوڑو کی گناہ یاد کی اللہ دران و بخنو غاڑی دپار د گناہوں خپلو نہ بخی ټول گناہوں مگر یو اللہ بخیم انک لکی گی دی پایا گناہ وانی چری کڑی او حالدار چری پوئے لریم.
اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم وجنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ونعم اجر العاملین. دا کسان ددی بدلا بخشش دے درب د طرف ددینا او باغنری چی بئی گیلان دائے والے ہمیشہ دی پائے کے خدے دا ثواب دزان کڑا ان کو خلقوں. قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. یقیناً تیرشی استاسن مخ کے مختلف واقعات نوگر دے پدے ملکی نوگو رے پے برت جسرنگ شر انجام دا تکذیب کو ان کو خلقوں. هذا بیان للناس وهدى وموعظة للمتقین. دا قرآن وضاحت دے دپار د خلقوں اور ہدایتم دے آواز دے دپار د فیدے د متقیانوں. ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. کمزوری مکوئے پا مقابل دشمن کے، غم مکوئے پائے مصیبت چتا استو رسیم. حال دارے چ تاسو اے غالب زور اور پدی شرط تاسو اے مومنان. ان یمسسکم قرح فقد مس القوم قرح مثلهم وتلك الايام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين. کرسدل تاست زخم صبر کوئے ذکر سدلے آغا قوم کافران تا زخمونم درے پشان او دار وزیری دا دنیا اڑو راڑو دل را پمند خلقو کے او دا دل پاراش اللہ کار کیا کسان چیمان راوڑے اجوڑ کیستا سنن شہیدان. اللہ تعالی نخوخی ظالمان لرام. وَلِيُمَحِصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ. دید پارا چپاک کے اللہ تعالی ایمان والا دا گناہوں نام اور وان کی ختم کی کافران لرام. ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. آیا گمان کوئے تاسو چی داخل بشے جنت تاول حال دارے ندیخ کارکری اللہ تعالی ترو سبورین. آکسان چی جہادی کڑی ستا سناو نیدخ کار کڑی صبرناک. وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْهُ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ. یقیناً وے تاسو ارمانم کو دا مرگ دا شہادت مخی دلی دلو دائنا. یقیناً اولید تاسو آغا و حال دارے چ تاسو قتل. وما محمد الا رسول قد خلت من قبل الرسل افإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. اور نرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مگر رسول لے نرے بشت مرگنا. یقیناً تیرشی ددنا مخ کے ڈیر رسولان نایا فس کرے مرشی بخبل مرگ یاو جلیشی یاوڑے بتاسو بخبل پندو دینا سوک چواڑے بخبل پندو دد مرگ نرسو اس نقصان نشی ورکو لے اللہ لڑے اس قسم زرد بدلب اور کی اللہ تعالی آکسان تا چکل کی بدین مانے پس مرگ ددنا. وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين. نشی کے دے سیوتن لراشا مرشی مگر پیزن اللہ لکل شیریدہ نیتر مقرر سوچ غاری پخپل عمل سرا بدل دنیا
ورکوبم دت داغینا سوک چقواڑی پخپل عمل بدل دا آخرت ورکوب دتم دائنا خام خاڑی ربدل ورکو شکر گزارتا وکائی من نبی قاتل ماہو ربیون کثیر فما وهنوا لما صابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. اور دیر انبیاء علیہ السلام جنگو نہ کڑو دائی پا مرگرتیا کے ڈلے ڈیرے نئی کمزورتیا نہ کڑے دوج دائے مصیبت نہ چاہے ترسیدلیو دا اللہ پلار کے اور نہ ضعیف شیریم اونی زان ذلیل کرے دشمن تا اللہ تعالی خوخی صبر کو ان کو لرام وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. انو دائی دعا مگر دعوا ویل بے رب زمگا وبخے منتظم گناہنا اور زیادے کول زمگا پا دین خبل کے اوکلک کی زمگا قدمنا پا دین او غلبرا کی من لرا پا قوم کافران باندے فاتاہم اللہ صواب الدنیا وحسن صواب الاخرہ واللہ یحب المحسنین. نورکل اللہ تعالی ایتا بدل دنیا اور خیستہ بدلے داخرت بمور گئی اور اللہ تعالی خوخی خیستہ کار کو ان کو لرام. یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا الذین کفروا یردوکم علی اعقابکم فتنقلبوا خاسرین. اے ایمان والو کتابداری اکڑا تاسو دا کافرانو واپس بوگزی تاسو لرا تاسو پپندو باندی کافران نشیب تاسو تاوانیان بل اللہ مولاکم وہو خیر الناصرین. بلکہ اللہ تعالیٰ استاسو مولا رے وغر غرا دا امداد کو ان کو نام. سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب بما اشرکوا باللہ ما لم ينزل به سلطانا وماواهم النار وبئس مثوى الظالمین. زرد عشم بزا پزرون دا کافرانوں کی یرام پدی سبب چدی شریکڑی دا اللہ تعالیٰ سراغ سوک چن درا لے گلے اللہ دائی پا شرکت بانے حس دلیل اور زید ورطلو ددی اور دے اور اربت دے زید دے رکیدو دا ظالمانو. وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ يَسْتَحْسُونَهُمْ بِإِذْنِهِ حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا أَرَاكُمْ مَا تُحِبُّونَ. اور یقیناً پورا کرے اللہ تعالیٰ تاثرا وعدد امداد فل کلچ وجل تاسو دائے کافران لراد اللہ پہ امداد ترائے پورے کلچ تاسو کمزوری شوئے اور جگڑ مکڑ یوبل سرا پہ حکم در رسول کے انا فرمانی مکڑ دا حکمنا پس دائنا شو خود اللہ تعالیٰ تاستاہا غشے چتاسو خواہو نیمدار استاسو رستو گو. منکم من یرید الدنیا ومنکم من یرید الاخرہ. باعثا سنا سوک چ طلب د دنیا کو اور باجا چ طلب د آخرت کو. ثم صرفکم عنہم لیبتلیکم. بیا واڑو لے اللہ تعالی تاسو دے کافرانو نا دید پارا چ پتا سبانے امتحان کی. وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ. اور قسم نے یقیناً معافی کرے اللہ تعالیٰ استاسو نظری گناہ اللہ تعالیٰ خاوند دیر فضل دے پیمان والو. استصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأصابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون.
کلش روان میں تاسو مدینے طرف تا ان قتل تاسو ایچا تدرستنا اور رسول تاسو آوازون در کول تاسو دشانا نو بدل درکڑ اللہ تعالی تاسو تا غم په سبب د خفقول تاسو رسول لرام دا دې لپاره چې تاسو غم جن نشئ پاغا غنیمتونو چې تاسو نه فوت شول او نه پائے تکلیفونو چې تاسو ورسېدل او الله تعالی خبردار دی په حقیقت د عملونو تاسو. ثم انزل عليكم من بعد الغم امنة نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. بیارولی گا اللہ پتاسو پس خفگان ستاسونا امن پرکالیوا چپٹوئے یو ڈلی رستاسونا شیمان والو او بل ڈلوا غمجن کڑوائی لردائی نفسنو گمانو نے چلول بالا وانے ناحق پشاند گماند جاہلیت والو یقولون هل لنا من الامر من شيء قل ان الامر كله لله ویل دی آشتر لرام دے امداد اللہ تعالیٰ نا من شین سیسا طور تا یقیناً مدد ٹول دا اللہ پہ اختیار کرے یخفون فی انفسهم ما لا یبدون لک پٹ ساتل دی خپل زړه کې آشے چتاتے نخکار قوم یقولون لو کان لنا من الامر شیء ما قتلنا هاؤنا دیویل که زمگا اختیار ویسو لغن تے اختیار نبوی وجل شمگا دلتا قل لو کنتم فی بیوتکم لبرز الذین کتب علیہم القتل الى مضاجہم تو کوئے تاسو بالفرض پقل کورنو کے خامخارا و تلی بویا کسان چی مقرر کرشو پائی بانے وجل پل زید پریوتلوتا وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ. اور دید پر آج اللہ ازمے خوکی رائے چستاز پسینوں کی دن نریم اور دید پر آج پاک کی اللہ چپزرون استاسو کی دے مومنانو اور اللہ پویا پائے خبرو چسینوں پورین ختیم. ان الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان انما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم ان الله غفور حليم. یقینا کسان چوڑ دل استاسنا پاغل سے مخامخ شد وڑلے یقینا خویولی دیلر شیطان وسبب دباز عملون شریکڑو مخیم و قسم نے یقیناً معافی کرے اللہ تعالیٰ دے ٹولنا یقیناً اللہ تعالیٰ بخنک ان کے لئے صبرناکم نے. یا ایوہ الذین آمنوا لا تکونوا کالذین کفروا وقالوا لإخوانهم اذا ضربوا في الارض او كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا. ایمان والو مکی گئے پشانت دا کسان چکفر کڑے پٹ پٹ اوائی اخبلورون مبارکی کل شعرون سفرو کی بزمکہ کی یائی غزا کو ان کی کدارون زمون سرن آسوین بمڑکے دے ان بوجل کے دے لیجعل اللہ ذالک حسرتا فی قلوبہم واللہ یحیی ویمیت واللہ بما تعملون بصیر. دید پارا جوڑ کے اللہ تغا خبرام یو افسوس دری بزرنوں کے اور اللہ تعالیٰ جوندی کول کے یو مڑ کولم کئیم اور اللہ تعالیٰ استاسو عملون لرا لیدن کرے. وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمُتُّمْ لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ. او کو وہ جلشوے تاسود اللہ دین نوچتوائی دا پارا یا مڑشوے بخبل مرگ خامخا بخشش دا گناہونو چیز اللہ دا طرف نہ دے اور رحمت ثوابنا غردی دائن چیز خلقی جمع کئیم.
وَلَئِن مُتُّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ او کمڑ شوے یا قتل کرے شوے خاص اللہ تب جمع کرے شوے فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ نو دوجہ دڑیر رحمت دا اللہ دا طرف نہ پتا نرم تو اے نبی دے مرگر الرام اکوے تو بدجوے سخزڑے خام خادیبا تخت دل استعال چاپیرنا فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الامر فاذا عزمت فتوکل على الله ان الله يحب المتوکلین نو معافی کو دینا اب خنا غواړه دی لرد الله نام او مشورے کو دی سرا پکار د مشورہ کې وکلا چې قص کې په کار کولو نو ځان سپاره په الله یقینا اللہ تعالی خوخیا سوک چزان پا اللہ سواریم ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم وان یخذلکم فمن ذا الذی ینصرکم من بعده وعلى اللہ فلیتوکل المؤمنون کاللہ مدد کی تاثران نشت سوک زور اور بتاسو او کاللہ پریدی ستاسو مدد نسوک دا شتا سر مددو کی پس پر خودلو دا اللہ نام او خاص پا اللہ دے زان سپاری ایماندار وما کان لنبی ان یغلا ومن یغلل یاتی بما غل یوم القیامہ ثم توفا کل نفس ما کسبت وهم لا یظلمون نری لائق دشاند نبی سرا شعر نقصانوں کی خیانتوں کی چاچی خیانت کو نوراضی با سردائے سیزنا چی خیانت بگی کڑی دا قیامت برد بیا با پورا اور کریشی آل نفس تا جزادہ عمل چی دا کڑی او بری بس ظلم نشی گے دے افمن اتبع رضوان اللہ کمن با بسخط من اللہ وماواہ جہنم وبئس المصیر ویا غصوک چروانی دا اللہ پر رضا پسیم پشاندہ شاکی دیشی چی آختی پا غضب دا اللہ و زید دا جہنمی و بد زید ورطلو دا جہنم ہم درجات عند اللہ واللہ بصیر بما یعملون دی درجو والدی پنیز اللہ واللہ تعالی انہی عملنا شریکیم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم یقیناً احسان کرے دے اللہ تعالیٰ پہ ایمان والو کل چراویلے گپدی کے رسول ددی د جنسنا بیانی پدی بانی آیتون داغا او پاکی دی لرام ویعلمهم الكتاب والحکمتا اور تعلیم ورکی دیلا کتاب و سنت وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ اگر کو دی دد نمخ کے خامخا گمراہ اخکار کے اولما صابتکم مصیبت قد صبتم مثلها قلتم وَأَنَّ هَذَا قُلْ هُوَ مِنْ عِنْدِ أَنفُسِكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ آیا ہر وقت سے رسیدلے تاس دا مصیبت داسی مصیبت چی تاسو رسول ہو دا دی دوچن مخ کے تاسو آئے چی دا مصیبت دا کم زین رائے طول تو آئے داس تاسو دا نفسون دا وجن رے یقیناً اللہ تعالیٰ پارسی بانے قدرت لریم وما صابکم یوم التقى الجمعان فبإذن اللہ ولعالم المؤمنین آ مصیبت چتا سو رسید پاغور سے مخامخ شد وڈلے نداد اللہ تعالیٰ پا تقدیروں اور دید پارا چخکار کی اللہ مومنان وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوِ ادْفَعُوا قَالُوا لَوْ نَعْلَمُ قِتَالًا لَاتَّبَعْنَاكُمْ اور دید پارا چخکار کی اللہ تعالیٰ خلق چ منافقت کرے اویلی شودی تر راشے جنگو کے دلار دن پارا یا دفع کے دشمن لرام
دیوئی کم پیدے چرا قتال لے متاثر تابداری کرے ہم للکفر یومئذ اقرب منہم للایمان دی کفر تا پتغسر دیر نزی بنسبت دی ایمان تا یقولون بافواہہم ما لیس فی قلوبہم واللہ اعلم بما یکتمون وائدی بخبل خلوا شنشت دی بزرنوں کے واللہ خبوئے دے پائش دی سپٹی زرنوں کے الذین قالوا لإخوانهم وقعدوا لو اطاعونا ما قتلوا قل فادرؤوا عن انفسکم الموت ان کنتم صادقین دا منافقہ خلق دی چوائی دی پبار درون اخبلو کے اور ناس دی بخبل دا جہادنا قدرون زمون خبر من لے نبا وجلے کے دے طور توائن زید دفع کے دخبل زانونا مرکتا سرشتنی ہے ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون اگمان مکو پائے کسانوں چو جلشود اللہ دین دوشتوائی دپارا پشانت دام امڑو بلکہ دی جوندری پہ قسم جون پنیز درب دری باندے رزق ورکی دی شدی دالتا فرحین بما آتاهم اللہ من فضل خوشحالی کی پائے نعمتوں پائے بانے چلا دل اور کڑی دخل فضل نام وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِم مِّنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ اور خوشحالی اور کے دیشی دیتا دائے کسان مبارکے چندی رسید لی دیتا دری درستنا دا خوشحالی چیرا نشت پائی بانے و نویائی غمجن یستبشرون بنعمت من اللہ وفضل وان اللہ لا یضیع اجر المؤمنین دی دیر خوشحالی کی بنعمتون دا اللہ طرف ناو پا فضل اور پدے خبران چی اللہ تعالیٰ نے بربادی الذین استجابوا للہ والرسول من بعد ما اصابهم القرح للذین احسنوا منهم واتقوا اجر عظیم آکسان چی پورا حکم ہے اللہ و رسول پس دائنا شر سے دلو دی الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا دا خلق دی شویل دیتا ناس جاسوسانو چی یقیناً مشرکانو راجہ مکڑی استاس مقابلے اللہ کرے رے وہ یرے گئے دائینا نزیاتی کرے خبری دیل را ایمان وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل دی پورا دے منگر اللہ تعالیٰ اور دیر خکار چلے ان کے رزمگا فانقلبوا بنعمت من اللہ وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان اللہ واللہ ذو فضل عظیم نو واپس رعلل سرد نعمت اللہ ناو پا فضل نور سے دلی دیتا اس تکلیف اور تابداری مکڑ دید اللہ درزام اور اللہ خاون فضل للویم انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاءہ فلا تخافوهم وخافون ان کنتم مؤمنین یقیناً دغا جاسوسی کو ان کے وہ شیطان یرئی اخبل دوستان اللرام میرے گئے تاسو ددینا و یرمانک ایک تاسو مومنان ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر انهم لن يضروا الله شيئا يريد الله الا يجعل لهم حظا في الاخره ولهم عذاب عظيم ندی غم جن کی تعالی کسان چزغلی پکارون د کفر کے یقیناً دی ضرر چلی نشور کو اللہ علیہ ضرر واڑی اللہ تعالی شور نکی دی لرا صبر خ باخرت کے اور دی عذاب لے دے ان الذين اشتروا الكفر بالایمان لن يضروا الله شيئا ولهم عذاب الیم یقینا کسان چاغس کفر پا بدل ایمان ایچرے ضرر نشی اور کول اللہ تے سو دیل دے عذاب درناک
ولا يحسبن الذين كفروا انما نملي لهم خير لانفسهم انما نملي لهم ليزدادوا اثما ولهم عذاب مهين. اور گمان دن کی کافران چ مہلت ورکول زما دی لرا دا غردی د پار زانو ندریم یقینا من دیلا مہلت ورکو دی د پارا چ زیاد سی گناہ ندریم اور دیلا عذاب دس بکون کے. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم. ندے اللہ تعالی شکری دی مومنان پاغ گڑوڑ حالت بانے چتاسو پاگئی ہے تردی چی جدا کی پلیت لرد پاکنا انہد اللہ تعالی چی خبر در کی تاس تو پخاص غیر اخبل لیکن اللہ تعالی غورکی اخبل رسولانونا شال چی غواری ایمان لرے پا اللہ او داغ پر رسولانو او که ایمانم لرو زانم بشکو دائی دا مخالفتنا نو تاس دا پر آجر دلویم. ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خير لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير. گمان دن کیا کسان چی شمتیا کئیم پاغسیر چی اللہ دل ورکڑی دا فضل خبلنا چدا شمتیا دی دا پارا خیر دے بلکہ دا خودی دا پارا شر دے. زرد دری غاڑو تبواشو لیشی ہوا چدی پائے بن شمتیا کی دا قیامت پر خاص اللہ در آخری پاتے کے دل ملکیت دے آسمان نظم کے اور اللہ استاس و عملون بانے خبردار دے. یوسلیواتیات آیت. لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق. یقیناً ورد اللہ تعالی وینا دائے کسان چوئیم یقیناً اللہ تعالیٰ دے محتاج و منگیو بے حاجتا خام خال لیکو منگا ہا خبر چرا دی ویم سرد وجلو ددینا انبیاء در بغیر د جرمنا او بوایو پس تمرک ددینا ہو سکے عذاب دور سوزون کی ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. دا عذاب پدی وجرے چمخ کے لئے گلی لاسن دریم اور پدی وجہ چی یقیناً اللہ ندے ظلم کو ان کے ببندگانوں فلوم. الذين قالوا إن الله عهد إلينا لا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار. دا خلق دی چوئی بے شک اللہ تعالی منتا حکم را کرے زمب کتاب کے چیمان بن لرو منگا پیس رسول بانے تردی چروڑی منتدا سے قربانی چخری اغل رو. قل قد جاءكم رسول من قبلی بالبینات وبالذی قلتم فلم قتلتموه من کنتم صادقین. طور تو یقیناً راوڑی تاستر رسولان زمان مخیم کار دلیلنا خبر تاسو آئے ولے وجل تاسو آئی لرا کتاسو رشتنی ہے.
فَإِن كَذَّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ جَاءُوا بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَالْكِتَابِ الْمُنِيرِ کدی تا درو جنوئیم صبر کوام یقیناً تکذیب کڑے شیرے دڑے رسولانو جستان مخیوم راوڑی واغیخ کارا دلیلنا دا قلم او آڑک کتابونہم دلیل نقلی بطور او کتابون راوڑو رنا والا غٹ کتابونا وحی بطور کل نفس ذائقۃ الموت وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ہر یو ساوا لدے سکون کے دمارگ اور یقیناً پورا بدر کے دیشی تا استاد ثوابنا دا عملون ساسو پر از قیامت فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز سوک چیلر یو ساتل شد ورد جہنمنا او داخل کرش جنت تا یقیناً دے کامیاب وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ اونلے جون دنیاوی او در سامانونا مگر دا نفدا دوکی ورکولو لَتُبْلَوْنَ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا خامخا امتحاننا کے دیشی بتاسو ازمیخونا مکی دیشی بتاسو وبارد مالون استاسو زانون استاسو کے او خامخا باو رہتاسو دائے کساننا شور کرشور کتابونا استاسو نمخ کے او دعام مشرکان خلقنا بدر دیرے وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ وکتاسو صبر کو او زانم ساتھ دا خلاف دا کتاب و سنت نام یقیناً دا کار دے دا پخو کارون نام وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ او کلاش واغست اللہ تعالی مضبوط لوز دائے کسان چی کتاب ورکڑے شو خامخا صفا وضاحت بکوائے دری کتاب خلقو تام انبے پٹھوائے دیو غرد و آغی لرا روستو دشاگانو اخبرنا اوائے غست و بائبانی دنیا نو بد دے حغا شدی حاصلیم لا تحسبن الذين يفرحون بما آتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم گمان مکوا پائے کسانو چو خوشحالی کئی پائے کار چریے کئی اور مینا ساتھی چیزمنا صفت دے اکڑیشی پدا سکارن چری نہیں کڑی نو گمان مکوا پتی بانے دا بچ کے دلو دا عذابنا اور دی دا پارد عذاب درناک وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ او خاص اللہ درا بادشاہی دا اسمان دزمکی دا اور اللہ دے پارسی زبانے قدرت درن کے ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب یقینا نشترے پا پیدائش دا اسمانوں دزمکہ کے پتلو راتلو دشپے او دروس کے
دیر عقلی دلیلنا د توحید خاوندانو د خالص عقل لرام الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم اغدی خالص عقل والا ش اللہ یادیم اولاڑے او پناستے او پاڑخن اخبلو ويتفکرون فی خلق السماوات والارض اسوچون کی پیدائش آسمانوں دزمکہ کی ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار وی دیے رب زمنگا ندی پیدا کری تا دی موجودات لرا بے فیدی پاکی دتا لرار قسم شریک نام نبش ساتھی مولرا دازاب دورنا ربنا انك من تدخل النار فقد اخزيته وما للظالمين من انصار اے رب اعظم یقیناً تشسوک داخل کے اورتا رامیشواری دپارا یقیناً شرمندکتا غلرام انشت دے ظالمان لرحسوک امداد کو ان کی ربنا اننا سمعنا منادیا ينادي للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا اے رب اعظم یقیناً اوrid لے منگا یو آواز کو ان کے آواز کو دپار ایمان چیمان روڑے تاسو پخپل رب نمنگا خو ایمان روڑو ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار یا ربانو بخی منتا غٹ گناہونا زمون اوری جائے زمونا زمونگا بد گناہونا بدائے ٹولے امرگ راولے پونگمانی سرد نیکانونا ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد اے رب زمونگا اور آکی منتا شتام سر لوس کڑے بجبد رسولانو سام او مشرمندکے مولرا د قیامت پر یقیناً تو خلاف نکے دخپل وعدینا فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض دا دعاگانی قبول کړې دي لرب دریم اوی ویل یقینا ظن بربادوم عمل دے عمل کون کی جستا سنئی کا ناری نہیں ہوں کا زنا نہیں ذکر بعض استعصو دی دا قسم دا جنس دا بازونا فالذین ہاجروا واخرجوا من دیارهم ووضوا فی سبیلی وقاتلوا وقتلوا لو کفرن عنهم سیئاتهم نا کسان چیجرت کڑے دیمان دواجے اور استلشی دخپلو قرون نام دیمان دواجے اور تکلیفنا ورکڑیشی دی تبیا بلار زما کے جنگن امکڑی د کافران سرام اور شہیدان کڑیشی بائے کے خام خارجوم زدینا ٹول بد گناہوں نظریم بدے دائی ولو ادخلنهم جنات تجری من تحتها الانہار صواب من عند اللہ او خامخا داخلون بزدی درائے جنتون تا چبئی گلان دائے ولی دائے پورا بدلہ دا اللہ دا طرفنا واللہ عنده حسن الصواب او اللہ سرا خاص دا غصر دے خیست صواب لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد دھوکہ کے روان شیتا لرایا اوریدن کیا گڑوڑ گرزیدل کافرانوں پہ مختلف خارونوں کے متاع قلیل ثم ماواہم جہنم وبئس المہاد
داودی دا پارا نفع غسل دی لگ بیا زید ورتلو ددی دے جہنم او بد دے زید تیار کرشے دا جہنم ددی دا پارا لیکن الذین اتقوا ربهم لهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا نزلا من عند اللہ وما عند اللہ خیر للابرار لیکن کسان چیر اکڑے دخبل ربنا دید پارا جنت ندی بیگی لان درائے والے ہمیشہ بھی پائے کے میل مستیار تیار کرشید اللہ دا طرفنا اور سچید اللہ تعالی سر یا ڈیر بہتر دی دا پارا دا پورا نیکانو وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ خَاشِعِينَ لِلَّهِ لَا يَشْتَرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا یقیناً بعض دا کتاب والونا خامخا خلق دی شیمان لری با اللہ او پائے کتاب چنازل شیر تاسوتا او پائے کتابونو چنازل شیر دیتا عاجزی کئی دی خاص اللہ تا ناصلی دا اللہ پایتون بانے دنیا اولئک لهم اجرهم عند ربهم ان اللہ سریع الحساب دا کسان ددی دا پارا صوابون دا عملون ددی بنی ضرب ددیم یقیناً اللہ تعالی دے زر حساب کو ان کے یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون اے ایمان والو صبر کوائے وصابروا یوبلم مضبوط کے بصبر ورابطوا اوزان کلک کے بدین او یرکوائے دا اللہ تعالیٰ نام دا دید پارا چتاسو بچے دا اللہ دا عذابوننا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبص منهما رجالا كثيرا ونساء اے خلقو یرکو اے دخبر ربنا اگر رب دے تاثی پیدا کریے دیو تننا او پیدا کریے دائے نفس دا بیوین اخوار کری دی دوارو نا ناری نا ڈیرو زنانا ڈیریم واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا او یرکوئے دا اللہ نا غزات چتاسو سوالون کوئے دا غنام او زان ساتے دپرے کولو دخپل ولینام یقیناً اللہ تعالی دے پتا سبانے نگہبانی کو ان کے وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا اور کوئی یتیمان تمالون دائی چتاور سرائیم رسد بلونا او ماخل حرام مال پا بدل پاک دا حلال مال مخر مالونا د یتیمانو دخپل مالون سر یوزیم یقیناً دار گناہ لویم وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ او کجری گے تاسو چ انصاف نشے کولے د یتیمانو جنکو سرام نو نکاو کے دائے سرچ حلال وی استاوس دپارا دا نور زنانونا غیر دے یتیمانو دو دعاو درے درے او سلور سلور
فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا. کبیام یری گئی چھ انصاف نشے کولے پگڑوں خضو کے نو نکاو کے یوے سرام یا اکتفاو کے پاغوینزو چھ مالکی ساسو خلاسونے دا طریقہ ڈیر نزدی را دیتا چھ تعصبان نکگے گئے ظلم طرف تام. وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلًا فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيًّا مَرِيًّا. اور کوئے زنانو تا مہرون دائی فخوشالے کو خوشال شوئی استاسنا و مافعو کو دے عبرخی دا مہرنا وقبل طبیعت نخرے حقی بخلیشی لرام مبارک و خحزمیدن کے. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. مور کوئے قمخلق القدام مالون دائی چتاو سرائیم دا مالون گرزول اللہ استاوز دپارا سبب دجون خوراک ور کوئے دیلا پائے معلوم کی او جام مرتا وندائے اوائے غیت وینا نرمان. وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. عزمی خکے پیتیمانو دا سودا کولو کلچ ورسی آغی وقت دا نکاتا نو کمالون کو تاسودائی نہ پویا نو ورکوئی تا معلوم دائی. ولا تاکلوها اسرافا و بدارا من یکبرون. مخرے معلوم دائی دا حدنا تروتون کے اور تلوار کو ان کے پدی وجہ شاہ بلویشی. ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. آسوک چرے بے حاجتا نزان دے بچکی دو مال یتیمنا اسوک چرے محتاج نو خوراک دکی دائنا دورف مناسب. فإذا دفعتم إليهم أموالهم فاشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا. کلچی اور کوئے تاسو آئی تدائی معلونا نو گواہان پیش کوئے پائی اور پورا دے اللہ تعالی حساب کون گے. للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون مما قل منه او کثر نصیبا مفروضا. دا پارا دا ناری نو برخیری دائے مالنا چپریخی مور اپلار ددی او خپلوانو او دا پار دا زنانو برخیری دائے مالنا چپریخی مور اپلار او خپلوانو دائے مالونا چلگوی دائے نو کڑیروی دا برخیری مقرر شوی بشریت کے. وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا. کلچ حاضر شی د پار د طلب د تقسیم خپلوان وارثان او یتیمان او مسکینان وارثان نو خورکے دی لدائنا د خوراک د پارا اوائے دیتا وینا نرمان. وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا. اور یردیو کی آئے کسان کپریگی دخپلزان نرسو بچی کمزوری یریگی دی پائی بانے د ظلم د نور خلقنا اللہ ندیرو کی اوائدی وینا برابر د شریعت سرام.
ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا یقیناً کسان چخری مالون د یتیمانو ظلم یقیناً چی ای فقل خیٹو کے اور لرام زرد ای بوس وزی پور د جہنم یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین کلک حکم در کی تاس اللہ تعالی پوار د بچو استاسو کے د پارا د ناری نہ بچی پشانت د برخے د دو جن کورے پ میراث کے فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك کبھی دا اولاد جن کہ صرف دویا ددون زیاتے دید پارا دو حصی دی دا مال چپریخی موربلار وإن كانت واحدة فلا النصف او کیوین دائد پارانی میں سرد مال وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ د پار د مور پلار د مړی داریو د پار د شپږم احسان دایمال نا چپریخی د مړی کده مړی د پار اولاد وی فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ کنی د پار اولاد وارثانی د نمور پلار د نمور د پار درې مې صدا او پلار د پار باقی فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ کوي د پار رونا نمور د پار د شپږم صدا من بعد وصیت یوصی بها او دین دا حصی شری پس دا جاری کولو دا وصیت نریم چی وصیت کی دا مڑے پائے یا پس دا کولو دا قرض نریم آباؤکم و ابناؤکم لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا لاران ساسو زامن ساسو نہ پوئے گئے چکم یو ددی زیاد نزدیر تاصف نفدر کولو کے فریضتا من اللہ ان اللہ کان علیما حکیما دائے سے فرض کرشی دا اللہ دا طرفنا یقیناً اللہ تعالی پویا حکمت والے وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ استاذ دپارا خاندانو نیمہ دائے مال بئی چپریخی ساسو بیبیانو کنی دائی دپارا اولاد فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَا مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ کوي دائی دپارا اولاد استاذ دپارا سلورم سردائے مال نائے چپریخی بیبیانو خداؤں پست جاری کولو دا وصیت نائے چی وصیت کی دا زنان پائے او پستو ادا کولو دا قرض نریم وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ اذری بی بیان دا پارا سلورم سردائے مال نچتا سپریخیم کنی ساز دا پارا سولاد فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ کوي ساز دپار اولاد نو خذو دپارا تم ایسر دائے مال نچتا سپریخیم پس جاری کولو دا وصیت نا چتا سو وصیت کوئے پائے او پس دا کولو دا قرضنا وَإِن كَانَ الرَّجُلُ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ او کوي مرشے او سڑے میراث تے اڑلی کی میراتی او منڈوتی یا او زنان دغسیم خواریو دپارا روری یا خوری اخیافیم کہ صرف دمور نہیں نو دا ہر یو دا پار دائش پگم ایسرا فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ
کوي د غرون خويندې زیات د یو نام دی ټول برابر شریک دی پدری میں سر میراث کے من بعد وصیت یوصى بها دین غیر مضار وصیتا من اللہ دا ایسے پس جاری کول د وصیت نری چې وصیت کړي شي پائے یوصیکم اللہ فی اولادکم پو حکم درکی تاسو اللہ پبار د میراث د اولاد تاسو کې للذکر مثل حظ الانثیین د پارا د نارینه اولاد پشانت د برخې د دوجی نه کوي فإن كن نساء فوق اثنتين نو کوي دا اولاد زنانا دوا او دو نزیات فلهن ثلث ما ترك ندید پاروا دو حصی دائمال چپریخی امڑیم وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ او کوي دا جنہ وارث ایوا ناغه د پر نیمه د ټول مال وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ واحد منهما السُّدُسُ او د پاره د مور پلار د یو مړي د هر یو د پاره جدا جدا شپږمای سبعین دایمان نه چپریخي ان کان له ولد کوي د دای مړي د پاره اولاد فإن لم يكن له ولد کني دای مړي د پاره اولاد فل وارثه ابوا وارثانی د مور پلار د فلأمه الثلث ندمو د پاره د درې مېسا فإن كان له إخوة ها کوي د پاره رونا فلأمه السدس ندمو د پاره شپږ مېسا من بعد وصیت یوصی بها او دین دا حسیب ورکی دیشی پس جاری کولو دا وصیتنا چی وصیت کی پائے سردے او پستا دا کولو دا قرضنا آباؤکم ابناؤکم لاران ستاسو او زامن ستاسو لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا نپوئی گئے تاسو فا حقیقت کے چکم یوددی زیاد نزدی تاسو لاپا نفدر کولو کے فریضتا من اللہ دا حکم یا دا حصے مقرر کرشی دا اللہ دا طرفنا ان اللہ کان علیما حکیما یقیناً اللہ دے پویا حکمت والدے وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ اوستاسو دپارائے ناریناو نیما دائما اللہ چپریخی استاسو بیبیانو إِن لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ کنی دائی دپارائے سولاد فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ کوی دائی خزو دپارا اولاد فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَا نستاسو دا پارا سلورم حصر دائمان نشپریخی بیبیانو من بعد وصیتی یوصین بها او دین دا ایسی باور کے دیشی پست جاری کولو دا وصیتنا چی وصیت کی دا زنانا پائے او یا پست دا کولو دا قرضنا وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ او د زنانو د پارا بھئی سلورم حصہ داغمان نش تاسو پریگ دے ان لم یکن لکم ولد کشرنی استاس د پارا سولاد فإن کان لکم ولد او کبھی استاسو د پارا اولاد فلہن سمن نو دخلو د پارا بیاتم حصہ مما ترکتم دائمان نش پریگ دے تاسو من بعد وصیت توصون بها او دین دا حسیری پس جاری کولو دا وصیتنا ش وصیت کوئے تاسو پائے او پس دا کولو دا قرضنا
وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالًا او کشریوی یو سڑے چی میراث سے نوڑلی کی منوت او میراتی او امرات یا یو خزد آسوی ولہو اخن اختن او دلیل پر آروری یا خوری اخیافی جسرب مور کے شرکوی فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَ السُّدُسُ نو دا پاراد ہر یو ددی دوارو نبی شپگم احسان فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ او کبھی دغرون خویندے زیاد یونا فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ نو دیبا یو بل سرا برابر شریکی بدرے میں صدق کل مال کے من بعد وصیت یوصى بها او دین دا حصی باور کے دیشی پست جاری کولو دا وصیتنا چی وصیت کے دیشی پائے او پستا دا کولو دا قرضنا غیر مضار وصیت بکی بدا سے حال چی نقصان بنور کی ورسوتا وصیتا من اللہ دا ٹول پو حکم دے دا اللہ دا طرفنا واللہ علیم حلیم اللہ تعالی علم لدن کے صبرناکم دے تلک حدود اللہ دا احکام ٹول پولی تڑلی شویری دا اللہ دا طرفنا ومن یطع اللہ ورسولہ نشاش تابداری اکڑد اللہ و رسول دا یدخلہ جنات تجری من تحتها الانہار داخل بکی اغلرا جنتن تاش بیگی لاندائے ولیم خالدین فیہا ہمیشہ بیدی پائے جنتن کی وذالک الفوز العظیم ودا کامیابی لویدا ومن یعص اللہ ورسولا او چاچ نافرمانی اکڑد اللہ و رسول دا ویتعد حدودا اور تیر شد اللہ دا پولو تڑل شونا یدخلہ نارا خالدا فیہا داخل بکی اللہ در ورتا ہمیشہ وی پائے کے ولہو عذاب مہین اور دا پار دے عذاب رسوا کون کے واللاتی یاتین الفاحشۃ من نسائکم او حواشرات دلو کی بدکارتا استاسو زنانو نویم فاستشہدوا علیہن اربعتا منکم نو گواہان طلب کے دائی پا بدکارے سلور نارینا استاسونا فین شہدوا شہدی ورکدائی پا بدکارے دی سلور تنوم فامسکوہن فی البیوت نی ساری کہے دی زنانوں لرا پکوٹو کی حتی یتوفاہن الموت تردی پوری چی واخلی دی لرا مرگ او یجعل اللہ لہن سبیلا یا بجوڑ کی اللہ تعالی دی دپارا بلالار واللذان یاتیانہا منکم آغد وطنا شرات لکی بدکار تستا سنا فازوہمان بدردو اے آغیتا فین تابا کائی تو بی استلا واسلحا اخبل عمل ٹکم فارضو انہمان بیا مخوڑ اے داغید بدویلنا ان اللہ کان تواب الرحیم یقیناً اللہ تعالی دیر توبہ قبل ان کے رحم کو ان کے انما التوبۃ علی اللہ یقیناً قبل ولد توبہ اللہ پنیز للذین یعملون السوء بجہالہ دائے کسام دپارے شکئی بدکارے پنا پوئے ثم یتوبون من قریب بیا توبہ باسی بنزدی زمانہ کی فاولئک یتوب اللہ علیہم
ندا کسان اللہ تعالی قبولیت دا توبے کی دائی وکان اللہ علیما حکیما ود اللہ پویا حکمت والدے وليست التوبة للذين يعملون السيئات اور نشتا قبل دل توبے دائے کسانو چکئی بدکارے حتی اذا حضر احدهم الموت ترائے بولے شرانی زیشی اور دری تمر قال انی تبت الآن وائی یقیناً زتوبکم وس وللذین یموتون وهم کفار دارن قبری توبے دائے کسانو چمڑشی بدا سیال کی چکافرین اولئک اعتدنا لهم عذابا الیما دا کسان تیار کرے منگا ایل عذاب درناک یا ایھا الذین آمنوا ایمان والو لا يحل لكم ان ترثوا النساء کرہا ندی حلال تاسو لرا شوارسان شہد زنانو بزور ولا تعضلوهن او متنگ ویغیم لتذهبوا ببعض ما آتیتموهن دید پارائش او سے تاسو دین باز آغمال چی تاسو دیل ورکڑیم الا یاتین بفاحشۃ مبینہ مگر کرات لکیدا زنانا پبتکار اخکاران وعاشروهن بالمعروف او جن کو دخپلو بیان سرا پخ طریقہ فإن کرہتموہن نکتا صوبت گنے داغینا یو خصلت فعصا ان تکرہو شیئان صبر کوئے ذکر کیدیشی شبت بگنے تاسو یو خصلت ویجعل اللہ فیہ خیرا کثیرا وہ پیدا بکی اللہ تعالیٰ پتہ نکاح کی فید ڈیرام وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ اکغواڑے تاسو بدلول دیو بی بی بزید بلام وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا ورکڑی تاسو دغیو بی بی تا غٹ خزانہ پا مہر کی فلا تاخذوا منه شیئا ماخلے دائن اسید واپس اتاخذونه بہتانا واسم مبینا آیا اخلے تاسو آغیل را بدنام لگا ان کی پائے او گناہ کارک ان کی وکیف تاخذونه اور سرنگی تاسو اخلے دائن مہر وقد افضع بعضكم الى بعض او حال دا یوزے کی دل کڑی باستاسو دبار سرام واخذن منکم میثاقا غلیظا واغسے دی زنانو استاسونا لوز مضبوط ولا تنکحوا ما نکح آباؤکم من النساء ونکاح مکوئے دائے سراش نکاح سرکڑی استاسو بلارانو دی زنانونا الا ما قد سلب ما سوا دائنا چی مخی تیر شویم انہو کان فاحشتا و مقتا یقیناً دار بدکاری پا عقل کے ہم و سبب دا غضب دا اللہ دے وسا سبیلا و بدل عرمدان حرمت علیکم امہاتکم حرام کرشوی دی پتاسو نکاح دمین دستاسو وبناتكم ولنستاسو واخواتكم وخوين استاسو وعماتكم وطروران استاسو وخالاتكم وماسيران استاسو وبنات الاخ وروير استاسو وبنات الاخت وخرز استاسو وامهاتكم اللاتي يرضعنكم ومن استاسو حغائش تاسو لے پیدر کریم واخواتكم من الرضاع وخوين استاسو دوجید پیر و دلنا وامهات نسائكم ومن دخذ استاسو
خواخگانی وربائبکم او پرکٹے استاسو اللاتی فی حجورکم آئچ استاسو پغیبو کی من نسائکم استاسو دبی بیانو نیم اللاتی دخلتم بہن غبی بیانی چوزے کی دل کڑی تاسو ای سرام فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ نُقَتَاسُ آئیت نزدیکت نکڑی فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ نُقُنَا نشتا پنکا دلون دائی کے پست طلاق دائینا وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمْ او خزید زامن استاسو الَّذِينَ مِن نَسْلَابِكُمْ داس زامن چھ پیدا دی استاسو دشاگانونا وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ او حرام دے جمع کول پمیند دو خویندو کی الا ما قد سلف مگر آشکم مخی ترشی ان اللہ کان غفور الرحیم یقینا اللہ تعالی بخن کون کے رحم کون کے